Pamirsa risampun kebeli bagang sarang panitia khusus mewah ring rapat kerja, Ranperda Indik fasilitasi pencegahan tur pemberantasan, peredaran gelap narkotika sampun presida kepuputang. Ranperda sane pinaka inisiatif Dewan Pacang dikelis ke Sahang Dados Perda. Indike inucap kabausang ring rapat kerja finalisasi Ranperda narkotika magena ring ruang sidang utama DPRD Denpasar. Rapat finalisasi Kapinpin Ketua Pansus 24 Nyoman Gede Sumara Putra kesarengin asisten 1 Imade Toye miwah tim penyusun saking FH Unud. Mungguh ring rapat finalisasi inucap kablik bagang indik usulan mangde perda memargi efektif ring tengahing krama punika mawinan muatang sosialisasi sane raja kelaksanayang. Lianan punika ring pemargi perda puniki taler muatang sokongan melarapan peraturan wali kota anggen dasar pelaksana teknis mangde sida memargi antar. Anggota pansus wayan gatre ngawohin yening sokongan ring pemargi perda gala pungkuran muatang sokongan. Asa punika taler sosialisasi saneka ulengang majang makasami baga krama sida katin capang mangde krama sayuwakti uning ring kuentenan nyani. Anggota pansus Anak Agung Putu Gede Wijaya Ngewedarang, perda puniki mangde sayuwakti kedadosang peraturan nenten meratin krama. Daging-daging sane mungguh ring perda inucap mangdani dahat mabuat majang krama. Napi malih selehin ring kahanan mangkin panglimbakan narkoba sayan ngelimbak. Melarapan perda puniki pikobet inucap side ketampenin becik. Asmara Putra Bali Pos Kuningayang.